Freddy Krueger. Freddy Krueger je sin časne sestre Amande Krueger, koju je silovalo 100 manijaka. Iz tog događaja rodio se Freddy. Zbog činjenice da je začet na taj način, u detinjstvu je često ismejavan, što je kod njega rezultiralo gnevom. Taj bes okrenuo se prvo protiv životinja koje je zlostavljao i ubijao, i sam je bio zlostavljan od strane očuha, kojeg je na kraju ubio oštricama. Kada je odrastao, dobio je ćerku koju mu je oduzela socijalna služba. Nakon tog događaja počeo je ubijati decu. Posle niza ubistava napokon je uhvaćen, ali je ubrzo pušten zbog pravne greške. Tada se nezadovoljni roditelji udružuju, pronalaze Krugera u jednoj kući, te je spale zajedno sa njim. Međutim, Fredijev opaki duh preživljava i stvara pakt sa demonima sna, koji mu nude večni život u carstvu snova, a za uzvrat on će nastaviti ubijati. Od tada Freddy se osvećuje deci roditelja koji su ga ubili, ulazeći u njihove snove i ubijajući ih u njima, što za posljedicu ima njihovu smrt u stvarnom životu. Freddy Krueger je dobio ime po Cravenovom školskom drugu, koji je Cravera maltretirao kada su bili deca. Zastrašujući fenomen. Naime, Craven je u njima saznao za takozvani azijski sindrom smrti, zastrašujući fenomen koji je odveo u smrt više od 130 doseljenika u Ameriku između 1983. i 1987. godine. Pokojnici redom s Tajlanda, Filipina, Kambodže, Vijetnama i Laosa su umirali usred noćnih mora, a Cravena je najviše zainteresovala priča o 21-godišnjem mladiću iz Laosa. Taj se nesretnik danima opirao odlasku na spavanje, te je pokušavao uveriti roditelje da ga progone noćne more, koje prema njegovim rečima nisu bile obične. Na njegovu žalost, roditelji mu nisu verovali na reč, pa su ga hranili tabletama za spavanje, koje je on neko vreme uspešno izbacivao iz usta kada niko ne bi gledao. Priča kaže da je pred sam kraj života gotovo nedelju dana bio budan, te da je napokon podlegao umoru dok je ležao ispred televizora. Nedugo nakon što se to dogodilo, iz njegove su sobe počeli dopirati zastrašujući krici, a jednom kada su ostali članovi uspeli do njega doći, već je bio mrtav. Autopsija je pokazala da nije umro od srčanog udara, te je na kraju rečeno da je mladić preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Azijski sindrom smrti. Azijski sindrom smrti je tada silno zainteresovao doktora Roberta Kirchnera, koji je pokušao odgonetnuti šta zdrave ljude, u velikoj većini muškarce, iznenada odvodi u smrt tokom noći. Standardne autopsije mu nisu puno pomogle, ali zato njegov kolega Friedrich Eckner uspeo je otkriti da je sve te ljude ubio iznenadni kratki spoj impulsa iz mozga koji stimulira rad srca. Kirchner je iz toga izveo zaključak da je verovatno reč o genetskom poremećaju karakterističnom za ljude iz tog podneblja, pa je pretpostavio da je važna činjenica za sve te ljude bio i stres zbog napuštanja svojih domova i odlaska u tuđinu. Kirchner je dopustio mogućnost da su okidač po takve reakcije u organizmu bile upravo noćne more, a s vremenom se razvila i druga teorija prema kojoj je reč o psihološkom fenomenu potpuno suprotnog efekta od placebo. Grubo rečeno, dopuštena je mogućnost da su sve te žrtve same sebe uverile da su opsednute, što bi ih na kraju u svojevrsnom psihološkom stanju odvodilo u smrt. Ta teorija naravno nije oberučke prihvaćena, kao što su je manje prihvaćena verovanja naroda Hmong da ih u snovima ubija Dabs Tsum, zloduh u formi ljubomorne žene. Kako bilo 1992. godine je dr. Pedro Brugada uspeo kod tih pacijenata pronaći nepravilnost rada srca i dokazati genetički poremećaj koji karakteriše abnormalni EKG nalaz. Bila to istina ili ne, tako je zaista rođen Freddy Krueger, koji za neke ljude u nekom drugačijem obliku bio vrlo stvaran i na kraju smrtonosan.